woni ka Instagram woni ka TikTok kala ko tawɗon ɗo darde Jama TV mi salmini on mi tawi mi immi kam won ɗo mi yehi mi salmini goto mais avant tout d'abord hande kadi en hewti ka émission men Hotiren Fouta noon ko émission mo ganduɗa hoorema créaɗo ko andon deuxième fois émission Hotiren Fouta on yen waɗumo haray tigi tigi on en salmini kala mo ganduɗa hoorema en tout cas no andi émission Hotiren Fouta no woodi tous les lundi 14h 15h hande noon en tardi seeɗa en waɗi 14h 32 3 39 minutes hiɗen ɗo hay 15h 39 minutes pour que juste en complète émission men on acca kala kadi waali ɗo nawni yo Allah lan ɗo dikkimoro jam moƴƴere soka nangaɗo kadi soka o yo Allah lan ɗon yaltimoro jam moƴƴere konno activité ji makko ɗi kala kadi mo Allah waɗi nattu e mum tawta komo moƴƴa yo Allah lan ɗon ittanmo hor jam moƴƴere hara mi salminomi weltande ke moƴƴa tije bela jooli arti ka émission men Hotiren Fouta iɗon anndi hannde mari invité spécial ɗon anndi si min ɗon invité spécial nden hilan présente ɓe mami wola inde maɓɓe seeɗa ko honɗum noon waɗi aduna ko sabu aduna kadi ko gikke ko hombo woni invité men spécial on hannde invité surprise ɓen anon sali ɓen waɗali hay fuyi mais min daari men tawi ko Ngayuri Fouta woni monsieur Malal Bari Bantignel président l'alliance de la sous-région président tous les promoteurs basés au Sénégal jaɓuɗa saliɗa koma jaɓa ko parce que ko Allah waɗi ɗum ɗon hunde attilde ma wo kon ɗon andi fi mayre donc si feƴƴi ɗon ko homɓe wiyete Cammala Bari Bantignel ko honno ɓe sifori ko honto ɓe iwri ko honto e lagine fo andi ko président Mala Bari Bantignel ko pita noon Bantignel ko e pita jeeya donc waray tigi tigi on en arta e maɓɓe seeɗa ka émission Hotiren Fouta ko honɗum hande mi addiriɓe ka émission Hotiren Fouta ko histoire de Fouta Diallo seeɗa par ce que no woodi woɓɓe men ɓe annda ko ɗum wiyete Fouta Diallo woɓɓe na Fouta Diallo ko honɗum addi Fouta Diallo e Fouta Diallo président Malal laɓɓinayi en joni ko honɗum kadi si feƴƴi ɗon heɗon andi kamɓe woni président l'alliance de la sous-région résident à Dakar basé au Sénégal donc heɗon andi iɗe mari programme ji enen e actel culture ɓen e culture guinéen on woni honde tuma ñande julde e bimbi julde maison de la culture Douta Seck ko hombo noon woni artiste invité men on iwo laggine on ara tawa en ɗo fijiden e makko jaliden e makko par ce que hiɗon andi ko sati ko malato ko inteɗo debbo labaɗo fotuɗo wawɗo yimude jokkuɗo métier mum moyne Mariama Kankala ɓe la reine de Mourtina o tawta ɗo hombo Boubacar Horeya mo wanaɗa hoore mum fewdo ɗo o sayi ɗo yiɗuɗa añuɗa poɗa on kanko jeeyi donc en arta e ɗin sujet ji fof mais hatta mi jonna o numéro téléphone on 78 e wuri affisanala numéro téléphone ka écran 78 voilà merci waɗa 116 82 waɗa 38 hara en salmini tayerɓe ɓen fof en salmini photo comment dirais-je femboɓe fof voilà femboɓe fof moƴƴinde lan hoore petit El Capo salut à toi depuis ka julli ka Wakam donc haray kala mo ganduɗa hoore ma fewno ɗo hino nangi tabasi no ɓatti manam julde donking julde ñamugol baali anniversaire baali on hewti haray mi salmini on mi salmitiki on en artay ka Ngayuri Fouta arten ka président Malal Bari Bantignel arten ka neɗɗo mo haɓata o siccata o rewa paykun rewa mawɗo ko Allah waɗi wona min bela jooli assalamu aleykum président Waleykum salam on jarama hiɗon e jang ko yettude Allah on hewti e jang ko jam tun koni men tawi on e jam alhamdulillahi haray min salmini kala mo wawɗo heɗade o télévision meɗen Jama TV nam e o saayi ɗo e saayiji feƴƴuɗen e saayiji aroji ɗen d'accord en salmini onon kadi wonɓe jooɗaniɓe en gaaɗe hino wakkili jemma e ñalorma ala ka yoɓede hunde kono no wakkili fi leñol mum ngol wakkili fi leydi mum nde d'accord faala ɓantude fi ɗengal pays yimɓe mum ɓen d'accord meɗe weltani on d'accord andi ɓeyna e manggo hittaka le manggoy mais miɗo wawi wiide
minen jokkuɓe piiji gooɓen miɗen annditani on moƴƴa d'accord par ce que piiji ɓuyno sansuɗe si on ti yawani on o yawanay on tun kono ɗi piiji on e sansinde on anndi ari mo heɓi ɗo mbuuɗi wuluure o wattay ɗon de 1000 francs ko ɗi naɓiree Guinée jooni noon hannde ka jooɗɗaa ɗo ɗe hay naɓayɗi ka téléphone ma ka jooɗɗaa ɗo so a woolii ɗo ɗe hannde aduna Allah fof yiyete d'accord donc ɗum ɗon ko kaalsi ƴettuɗon finance uɗon ɗum ɗo ɗe ɗiya on annda so on hettay e ma on hettima on hettoyay kono noon o wakkilori fii Allah hooti annabijo jama o yo wonu reconnaissant e fii on côté ɗon anndi bano adama a wawata wiide goɗɗo waccete ñande ɓe kono noon kadi haray no wela goɗɗo o ko waɗanta yimɓen ko ɓe wona reconnaissant no wawi sa ƴetti hay goɗɗo ƴettude nenkal mum waɗa ka wureere si tawi woni haray hina fi yo ɓeydo num on ti hoynayno tun ƴakka d'accord kono noon ko honɗum waɗi so tawi wonti ƴetti nenkal ka waɗi ka wureere ko fi yo ɓeydo donc onon kadi ko wawi to waɗande jama on sago moɗon ala jama on annditanayo vraiment mi weltanike on côté ɗo président Malal Bari Bantingel ko ɗum siminni ko Gayuri Fouta Thialon walla wiya Gayuri Laguiné président Malal basé au Sénégal résident à Dakar hoɗuɓe Médina rue 19 angle 10 président Malal ko depuis hitande on nde jippiɗon Sénégal argol an Sénégal ɗo minna e ɓooyi minna e ɓooyaali ɓay mawɓe men goo seppo ari ɗo kono min ko 81 mi ari ɗo fin fayda 81 on 82 fin 82 fin 81 no nande 82 d'accord 82 ko on saha mi ari ɗo d'accord kono ko mi arno ɗo hari ko Conakry mi woni mi nano inde Sénégal Tayla Mariga bandirawo on innilan sago makko ɓay no mi woniri Conakry noon ɓe anndi pay koye men koye ko ɗum desa wiɗon ɗo jooni fiye yewtu fii Fuuta ɗa anndi goɗɗo to heɓama e saare o janɗi ɗon o ñaamay o waalo to o yoɓata kanko mo hooli ɓen makko jeyi ɗon fayda wakkilota ko hay hunde miñan innila yo mi yiw Conakry ɓay haray toon miɗo waɗa ɓikkun danka kum ko watta hunde mi ara mi wakkilora Dakar ga d'accord ko on saha mi ari ɗo e simi naati e ɗi domaine ɗiɗi mi woni ɗo ɓay noon en aro e mum ɗum kadi mi wawa acca président ɗin ɗon domaine jen ara en iway e ɗum ɗon par ce que miɗo anndi président Malal no mari métier ko honɗum woni métier président Malal réel ala na promoteur yagal alhamdoulillahi rabbil alamina métier an ɗin ko tayre yagal d'accord kono ɗon anndi bano adama avant janngugol ngol taw ko needi ndi mi foora e métier an ɗen kono mi inna e hakkille an ɗen miɗo jogii ɓiyoy boy ko mi antani e ndeer golle ɗe mi jokki ɗen d'accord ko tayreyagal woni golle an ɗen miɗo waawi nde fii affaire promoteur yagal hino wa'ani mi wa sayi a ñaami haa haari e ɗaɓɓa bananaru ɗaɓɓa lemnere yara désera wi'e wayi kaari no noosude ko non wa'animmi wa sayi la wadde fii affaire concert ko non wa'animmi kan jogii golle an spécial par ce que ka omi ɗo ni place mo mi jogii marché Sandaga on miɗo wama wiide yimɓe temedere eko fawino e makko ittude apparentijo heɓi e métre jo tawata jooni ɓen ɗon wona min jonni ɓe mbuuɗi pour yoɓe gollu kono ko place am ɓe jooɗi ko min kadi ɓe landoto si ɓe naata ka place to place on kadi ko min ƴettimo waɗani hoore am financement fii makko woni hoore makko comme responsable yimɓe ɓe mi jogii ka place am ɓe si tawi mi contrôle ɓe ino ɓuri responsable ɓe mi jogii ko wiyete ka promoteur ton ɗuuɗude kono ɗon anndi ko jilli e laamu e ko jilli affaire social wona gootum vraiment ko ɗum waɗi si ɓe inni ka dokkal siɗa okkirde ka diina ko ya suuɗu okka d'accord siɗa okkurde noon ka politique cela veut dire ka dokkal ni tum ko ya filme jonna donc haray c'est-à-dire ka politique ko public
ka social ko privé voilà. Merci beaucoup ara toujours mi wodi an don e numéro téléphone on ko 78 116 82 wadon 38 wuri hotire Fouta Bintala Liso ba dandi do mi ara président Malal en arta yon don taw parce que émission ko hotire Fouta wiiden jonno sen arta e Fouta Diallo ma jama on anda ko hondum ko honto Fouta Diallo ko hondum woni fi Fouta Diallo wuri sta wadi pré e yaay voilà assalamu alaikum Assalam. on jarama don e jang Janno. hido nodda men honto do make honno Wombe wokam inete Mamadou Nasir. Mamadou Nasir Wakam Mamadou Nasir da jang Janto. Mamadou Nasir meden hedima ka émission Jama TV kon dum marda ko yewta en do Sina meden hiditi on no jiri ha ma onno yarde no haniri non hakunda nyalla. D'accord Ayyo. Mamadou Nasir hido andi be jodi be yeso ma do ka tele ma don No, bumbitaaki moƴƴo. hido andi ko be wete président Malal Bari Bantingel bay anani dum hari anani de mabbe fa sa yalibe Eyyo mi nanino. awa ko kambe woni le président l'association kala wado culture do e Sénégal acha Nasiru ok numéro téléphone on toujours ko 116 78 116 82 wada 38 yetto so ben haram bi parlement dey voilà y a pas de problème gido jama mi coupa clip on don taw mi arta ka emis ka hotre Fouta président oui no wodi piji didi min ko jahili mi e Fouta Diallo parce que wobbe na Fouta Diallo wobbe na Fouta Diallo ko hondu ngaddi sendiri Fouta Diallo e Fouta Diallo ok haray par rapport ko mi andi kon ida andi goddo sino yewtude wota o innu pellet ko yewti kon ouais bade micro on président ina way wasay ustasi jo inni no wajade o inni acce e o so inni accen nam so inni accen ko don buri wonde valable aussi so inni acce d'accord donc mi wawa wiide Fouta Diallo ouais enen e wawa min par rapport no mawɓe am ɓen mi famide juuɗe mawɓe am ɓen noon enen en ar tawɗen waɗugol jihaadi ka meɗen tawɗe yimɓe tonɗe jooɗinoɓe ka me'en hino waɗude ko tawata diina ka arduɗen kan kanɗon diina yamirali e jokkuɓe e façon no ɓe wuuriri ka men noon d'accord ɓen ɗon noon ɓe innayi ɓe wondema woɓɓe no inna ɓe ko jalunkeɓe nomi naniri noon d'accord koye on histoire enen kadi meeli ɗen président mi coupa on téléphone on ko priorité on assalamu alaikum Alaikum salam. on jarama don e jang Wala? hido noddam mi honto don fa alu ok merci aha président continue par rapport ko mawɓe men ɓen holli en kon tawɗen e wawata yaadude e maɓɓe e façon no ɓe wonirno ka men noon d'accord wonɗen hakkunde meɗen woni combat fi en donc hakkunde jalonke ɓen e fulɓe Fouta ɓen ok waɗɗen on combat menuɗen mo fi enen en hettu Fouta d'accord ɗon noon andi inde ɗen ɗe woni inde ɗiɗi ko wiyete ko jalunke kono enen ko Fouta Diallo Fouta Diallo mais ɗumanni ɗen haala kan modifiɗen kan sendirɗen kan ka Fouta Diallo e ka Fouta Diallo par ce que sa ndaari hay o wigo goro ko jippo e soso goro kono enen kamen ko gorohi kono wonnoɗo kadi on pour yo inne yo jippo wiɗen jippo ka gorohi ƴettiri ɗo wigo goro ene wiɗen goro kamɓe ɓe an inni jippo a faami donc fi affaire histoire Fouta on no woodi piiji buyi on tigi no naniri mawɓe men ɓen ko nduwan noon ka sila yewtude on haala laaɓuka e pulal mi inni mi naniri mawɓe men ɓen ɗin duuɓi an ara ali fewndu on jihaadi d'accord e kadi
e no woodi ko tawata mawɓe goo no anndi hara min mi annda ɗum ɗon kono no miɗo wayinde ko on histoire mi naniri mawɓe men ɓen. D'accord. Ok, hara e Fouta Diallo e Fouta Dialon parce que aɓe jakanke c'est nous jakankeɓe no kamen jalunkeɓe no kamen fulɓe Fouta no kamen sosoɓe no kamen ɓeyna wano labe ɓeyna labera ɗum ko sosoɓe e fulɓe a faami piije fulaso fuleso ko fulɓe naati ko ɗum wiyeten ka men fulaso donc piiji buyno woodi no mélange ka meɗen kono noon e nder hakkille enen ko yewteten kon yewtay ko mawɓe men ɓen yewti en kon kono si tawoyi en aroyi histoire yewtugol nafa pullo nafa ka meɗen ko honɗum duwaɗe wadde fii ka meɗen ɗum ɗon kadi ko feere aroyta. D'accord. Allez 78 watten 116 82 38 hiɗon anndi ko président Mala Bari Bantingel woni invité men spécial hannde ɗon anndi mi yettike on tun ko ngayuri Fouta ngayuri Lagine gonga ko ɓe wiyata kon naafi jama o yiɗi ɓe ronkude maɓɓe président fi on mo souvent non c'est que on moɗon miɗo wona wondema mi ko goɗɗo yeetilanmo ko min faamimo ko hakkille am ɓe yiɗa en ɓe ronkudu e meɗen goɗɗo no wawi sendindirde sino yiɗa so ronkudu e ma enen depuis fuɗɗiɗen par rapport e nder émission ji mi nana e woɓɓe no inna mais pourquoi pas malal duwaka iwde joni e ɓe ɗaɓɓa ko remplace mo mais hay ɓiɓɓe ma ɓen ka nder suudu ko hombo remplace ayma a yiyay mo annda ko hombo woni remplace tama nafa ɓey nguura nden par ce que ndeɗa yiɗa e goɗɗo remplace par exemple hannde si mi jogii ke ɓiɓɓe 10 miɗo jogii ɓeygoli 3 jogii famille jogii galleji jogii piiji marɗi important haray miɗo wawi wassay komi président de la république joni ko honɗum no min kadi mi darata ko hombo fonnoyta rewɓe am ɓen fof e ɓiɓɓe am ɓen ko hombo ƴettata mi accirta ɗo joni mi yaha Guinée mi arta mi tawa luwasi bonnallan galle ɗen mi tawa galle an ɗen lancaki tawa gundoji an ɗin feeñanali fou on ɗon ɓiɗɗo e ba kotiraɓe makko ɓen ma miñiraɓe makko ɓen ko germi o mi fonnataɓe d'accord no ari noon hay ka l'islam si tawi woni goɗɗo o mara a wi'ay mo wimi o wi'e hi a wi'ay baba wimi o inna naamu waɗu ɗum ɗo accu ɗum ɗo o awa gundoji maɗi mo wawi jogade ɗi hay ɓiɓɓe ma ɓen ɓe ño'ete ɓe inna baɓen ko kaari ɓurani ɓe. D'accord. Président Malal amen ke mi ari e clip Mariama Kankala mi ari e deuxième partie on président Malal ka politique no tawa président Malal ka social no tawa président Malal ka affaire culture no tawa bon jama on essena ɗum ɓen tawi on chance joni par ce que piiji ɗin fota poste ji ɗo joguiti andela way boy voilà bela hayso koye bonude wonɗa sa boni duuɓi 10 tawi e nder ko bonata kon fof yimɓe jembinte to woni kañum kadi no faaɗa wawde no waɗa noon haray bonki ma ki wonti moƴƴere min mi ɗuuɗa yaade e tumbodiral mi fuɗɗora ka alliance ma mi fuɗɗora ka union ressortissant guinéen min mi propose mi innaali waɗeelan jama on inni joni président on wii e waɗu union ressortissant guinéen joni mi waɗi o yeeso min ni on taw mi gaynanayi en ɓeyni hi mi propose ɗum ɗon démarri min fuɗɗori ballon mi wanno ballon ha tawi ñalande alande goɗɗo faala ka kadi fof yehi balla gollo ka balla fof ko balla golla woɓɓe faala wadde tournoi ji ɗin hay jemma ndiyan saƴa yimɓe ñeɗa ɗan ka e stade hibboya joua ballon inna ko ballon ɓayeyi ha mi tawi joni ɓe yolli kaalisi e mum mi wowlata inde woɓɓe acca président Mala ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang miɗen e jang alhamdulillah ɗon noddanmi honto ɗo maake honno komin haɗa noddete an min Hadiyatu Diallo ma Hadiyatu Diallo no wayɗa e jang wallahi e jang marsude Hadiyatu
battane émission mo ngolla ndara on ɗo mi tawi mi noddu par ce que komi sutodiri fof koye goto. Merci jarama Hadiatou. Awa. Ok. Haray ko teddugalle mon Hadiatou Mariama Kankala ɓe no arde ñande julde bimbi julde nani. Inchallah. Juta Sek Medina Salla Jabi. Ok, merci beaucoup. Ok Hadiatou. Merci beaucoup. On va continuer à participer à l'émission Hotire Fouta. Voilà, 78 116 82 38. Haray donc à Salomon, on a des Chama TV partout dans et Dakar. Ah, Chama TV number 1 saturation. Non, président. Bon, mais hande tummodira kamin ni waɗe lange ɗum ɗo ko jama woni darde tawa vraiment mala no haqqingine ɗum ɗo kono noon min nayi yewtere nden no waɗi nde yaaji émission men on no ara e no wodi émission mo artinge mo président son prometi lankar télévision ɗo en aroya ɗum ɗon allez salamu aleykum on carama ɗon e jang yantam ɗon noddam mi honto ɗon maake honno depuis Colobane maake Amadou Wuri Sow Colobane Amadou Wuri Bari ko ɗon bonnuɗa waaw so no Amadou Wuri mi sikki telew no laaɓi Colobane ka waaw no laaɓi kay merci Amadou Wuri ko teddugal le mon yetta sojo ñande julde e bimbi juldere ɗen tuta sekka Mariama Kankala ɓe nani ok voilà miɗo heeɗima ɗum kon ɗum addanɗa hen ɗo ñalorma ɗo mais salmini ɗon inviteɓe men ɓe namu d'accord président Malal Bari aɗa si émission woɗɗitoɓe en to yo noon yo hokkumen noon son jiɗɗeje seeɗa d'accord y a pas de problème nayi ok merci yette sojo mi wattima Bari aley participe o kan numéro téléphone ko 78 116 82 38 yewdon e président Malal walla men andina on ñande julde e bimbi julde haray ɗen kam maison de la culture Douta Seck min ni on concert go ala sina goto mo alliance de la sous région noditi on ñande julde e bimbi julde aba mi ardemo mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo donc ko ɗum noon vrai yetta sojo par ce que o bippay woni président har ɗon ka arɗo ko woni wo ɓeyna ko onon ha tawi pijigo ko onon gaynata Assane Diouf organise ɗon ha fof woni contre kadi ko organise ɗon ko malgré kamɓe nomi on donc ha joni ɗon continue on combat ɗon ha jumon ala ko goɗɗo wota ɓawa mon muñare jande mi yiiɗi e on côté ɗon ha hewti hande ko jeeru ɗon fayɓe ɓurɓe wasude needi influencé ɓe molanaɓe e nder sare Dakar ɗo par ce que mo jeeri yiɗo no andi si ça permetti lan hiɗen mari ko yewte way par ce que mo landama ko andi so wawal yewde président on andi si leero yoni téléphone mo garayde assalamu aleykum allo oui allo no marsude ɗay jang jaltualata hiɗa noddammi hontoɗa inne honno na bodiki koɗo noon a ɗoytay télé ma on seeɗa wawen famodirde acca 78 116 82 38 kala noddowo lan ɗo simin famude a ɗoytay télé on poɗɗa takko télé on seeɗa wawen famodirde sina ɗum waɗa jikku yette soɓɓen président bon so tawi a permetti lan mahi président mahi émission men ko enen jeymo donc e yewtay ko yaaji d'accord e miɗo tori noon kadi kala ko falɗa landade ta hésite landagol si goɗɗo landama goɗɗum tawi o wawata ƴabade hara yo andu na gonga woni wolde par ce que koko rewɗa e mum wawata wolude fimo ouais bien sûr donc min ko ɓeyni anduɗo e andanɗo ƴettu andanɗo min golle ande mi andanɗe mi wawata noon fewde coñci andi min nadi laɓo kono noon yimɓe ɓen no andi kadi ko mi wolude ko yiɗa lan añalan kono mi fenata ɗo mi yimɓe kan no andi ko mi wolde ko mi daari mi tawi ko combat wona ɗaɓɓugol no arriviren ka fokkituɗen to d'accord mi accidi ɓe e stade o mi ari mi yii Allah
mawɓe men no ɗo no ni ceerno Boubacar Kerbe monsieur Modibo Kerbe Boubacar Kerbe allez yetten goɗɗo ka Jama TV allo oui on jarama ɗon e jang jamtu nala to ɓe gonne ɗon noddammi honto ɗon maake honno meɗen jooɗori Dakar Plateau na ko Dakar wonɗon i acca on jarama ɓe gonne alhamdulillah allo porto téléma on seeɗa awa voilà andan ko bari yettoɗa porto télé on seeɗa ɗabal mi yettade ko so taka wonano ka télé mi coupa ma ale yette sojo kon ɗum addanɗa e kikiɗe ɗo ko teddungal ma daw abartu ñande julde e bimbi julde concert Mariama Kankala ɓe on tuta sek nani acca oɗo yeyi bien sûr go so Allah fof ko goto awa d'accord kon ɗum addanɗa ka kikiɗe ɗo président mala no yeeso ma ɗo eyo min nani inde Mariama Kankala ɓe no ga ko honde to ko ñande julde e bimbi julde duta sek Medina rue 25 wongol tun arata a ɗandi école Médine ka ko ɗon tigi waɗata awa sallah je welani on tan inchallahu nani awa jarama on weltanama ɗo weltana Allah ɗoyde duuɓi ɗiɗi cellal ngal yette so ɗanni honno taw merci beaucoup ok merci ara ko merci beaucoup inteɗa ko yette sojo woni en merci beaucoup ara ko no goynete ɓe weltanike mo donc ara ɗe weltani kadi yimɓe on ɓe noddude ɓe fewndo ɗo ko saha e golleji ouais vraiment donc haray sa landike lan mi ronki rewde komi wonno komi mi ronki wolde haray mi rewano e muɗum ouais donc mi accidi ɓe e stade mi ari mi jokki Bobo Kerbe mi waɗi une fois concert tawi ndeji ɗum ɗo mi walluɓe ouais kono mi daarimi tawi mi faala sansude systéme on to kono ɓay miɗo yiri kono kadi ari ɗo kadi piiji buy mi andana ga hay si miɗo andanno lagine kono ga mi andana ɓay mi yi sora sorto o ouais après min noddi moɓodiri mi waɗi réunion min formi bureau min fuɗɗi ɗi concert d'accord ɗum ko ane hombo waɗi on concert mo mi wanno ko fewno ɗon ko année mo Senghor feƴƴino e mum ok merci beaucoup allo ok oɗo yeeyi mi sikki ko heede 2002 d'accord 2002 waɗɗon premier concert tawi on ɗowtu Bobo Kerbe ɗon on saati ɓay min addi ɗo ɗe oya Fatako woni 1 mois ɓeyni goɗɗo tappata ɗo hay potir o yonde juuɗe amen 1 mois simi waɗi on concert d'accord c'est à dire depuis 2002 président Malal fuɗɗi wadde concert 2002 donc ɗum ɗon tawi ko Bobo Kerbe men ɗowti pre minen kan no min repreni golle amen d'accord e nder ɗum on saari ko min formi bureau union ouais bureau union on fonctionne golle ɗe marché tout normal tawi fof no faala sifa komi woni wadde ko d'accord on saati noon 7 mars roye naati doole union doole jama Pikine naati ko Binta Yombole minen kadi en tant que acce ƴetten goɗɗo allo Jama TV allo assalamu aleykum waleykum salam on no way poto télé on seeɗa garan télé on seeɗa pottoɗa a pottoto télé on seeɗa ko guri ra won ɗo kono mi ɓattaki ɗo télé de ko cogo he ono way d'accord nala toon ɗa jang alhamdulillah jantumi woni ɗanodda men honno ɗanodda men honto ɗamake honno noddiran Italie onon ɓe Italie ɓe vraiment meɗe weltani on télé on ɗo darde toon télé on ɗo dardemo ka page ɗo dardemo kadi ka salon ji mon kon ɗum yiwɗon e Jama TV Dakar Sénégal no ɗo kay ko ɓeyde waɗe golle tun nani d'accord yo Allah wallu Allah ɓamta leñol meɗen ngol yaha yeeso allahumma amina kono de wiyeteɗa min ko Moussa minnite monsieur Moussa depuis Italie bari waaw o ko Diallo yetta bari non wona Diallo de mi yettata Diallo min ko Balde mi yetta Balde ok Balde ba on ɗon tawa ok
Ok, mi yurotono rek. Merci Moussa Balde. Ok. Jarama mi weltanike ma moƴƴa. Merci Guido Chama production en France, États-Unis, à kala ko fendo partout e nder aduna on haray télévision on président na jodi ka maɗa darudemo Europe min acti émirde télé on. Non, ko min ɓuri andude ko sande ɗo no Europe fewnɗo ko place am mbiɗa wawma inde fof ko o télé woni dar acca président joni noon ar ɗon ka ballon ɗon ha voilà hari ko ɗe wonde après mi accidi ɓe ɗon mi ari mi ka organisation on après min formi bureau union on min fonctionne makko noon moƴƴano ha min heeɓi ɗon contrôle jakari contrôle ala ɓe inni men wondema min jangga minen meɗen duwa accitude ɗum min ɗaɓɓa woɓɓe jannguɓe ko seera ɗum minni na gandal ngal ɗo se gandal fof no andi I no andi A no andi B kono ko honɗum B firi ko honɗum A firi ko honɗum woni nafa qul huwallahu ko honɗum qul huwallahu haaji torte ko ɗum ɗo woni nafa andugol qul huwallahu o ouais si a jangi fatiha no mari ko hutorte moƴƴano kono jangugol tum fatiha on hiɗa wa jangude bindol ngol janga e fatiha on kono est ce que mo ɓe no andi ko fatiha hutorte ɗo ɗuuɗa joni noon min inni he acci debbe e union formen bureau hara iwruɗo lagini naɓata hunduko mum e makko si wona ɗum ambassadeur o wiyay no mari droit e me guinéɓe ɓen inne ɗe ñamude intérêt maɓɓe joni waɗen feere mo ɓe miiji ko honɗum waɗete ɗum kadi mi ardo e solution wi mi acci e waɗen ressortissant de la sous-région président à Dakar on sati buyno jentilam fewn ɗo goy Ousmane Soumaré wonno ɗo directeur général hôpital principal min fof min moɓodiri mi waɗimo yeeso ko honɗum mi waɗanomo yeeso na par ce que min mi waɗama yeeso marsata min daari min tawi fewnɗo ɗon compteur mo min jogui o yo mi waɗu Sénégal e jo yeeso mi waɗimo yeeso mi waɗi min démarri compétition on premier édition on no gasirno o inni waɗe Malal yeeso par rapport no mi woni dogirde e nder golle ɗen noon o tawi nomi financirta qualité e quantité nomi wajorta nomi jogorta sukaɓe nomi innirta ko ɗum wat toon ko ɗum acca toon noon o inni oɗo ko o duwa wonde yeeso ça dire ko ɗum waɗi sa landi kelam pourquoi hen fof no inna Malal wonu yeeso posé ɗon allo pourquoi sa landi kelam fof no inna Malal wonu yeeso président no seedi kuuɗe président no seedi jon dennabo e arɗo dennabo ko ɗon serti d'accord si a ari dennabo ko ya paro waɗa maquillage ara jooɗoɗa fiya foolu e wattiɓe ɓe fiya foolu e arɓe e haaju on ɓen siko a jon dennabo wonde hay paɗe maɗen a yeggita e wattagol ko miijiɗa ko si tawi a resisay dennabo ma o jon si a woni président a wawata wonde président an hiɗa andi ko a woni hoore institution on fof piiji ɗin fof koye hoore ma yantata ko yani wo koye hoore ma yantata moyen si ala ko allandete si moyen heɓike o perdi ko allandete si yimɓe piiri ko an landete si goɗɗo maayi ko an noddete si yahay ka police ko an noddete waaloɗa ɗanoɗa hira d'accord merci beaucoup président Malam Bari Bantingel ɗe yeɗiri ɗon ni seeɗa par ce que normalement 15h39 minutes ɗen dowa parde woni 15h14 minutes e président Malal en ara ka deuxième partie tigi tigi on wuuri guiɗo jama production woni ka régime wadna en ɗon la hende murtinan ndaare on clip ɗon taw si arten détail en kon ɗon nani ko marema wolno hanki ko d'accord aja guiɗo jama ko Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan yaden Mariama Kankala Mariama Kankalabe président jonnon ka deuxième partie on dañi arde woni 14h et 15h pardon 18 minutes Mariama Kankalabe pour la première fois concert à Dakar Mariama Kankalabe wonɗo kakande production ka Levi Bobo ndarɗen tawɗen ene e ngal ko kanko haddindinɗen e addu o ka maison de la culture tout à fait fi le grand concert en live le 2 grand concert ñande julde e bimbi julde
no woni yiwɗen noon fans club Marema Kankala ɓe on yiwɗen séréji ɗi no engage waɗangol ɗo soobi chaque séré ɗo yii mo kanarde soobiji mum inna oɗa yetta soobi an on hande ñande en tant que président l'alliance de la sous-région ko honɗum marɗon ko yewton e on par rapport au concert aray ɗo ñande julde ɓe julde kaduta sek merci yaray avant tout ho mi weltano on onon entourage an on golle ɗe wonɗon e wadde ɗe na terrain surtout am DJ Bella e Bari Aliou Bari e fans ji ɗi e membre ɓe ɓen ka rewɓe ka Dio Diallo e différence séréji wonɗi Sénégal ɗo ɗin fewnɗo e watande Dakar ɓe waɗi confiance e men Allah taw hiɗe mérite confiance allahuma amina si goɗɗo no jokki goɗɗo yimɓe ɓen no wakkilade tawtamo ko ɓurtu haɓɓitade wallahi mi ara e yewtere seeɗa pour yomi waw développede koye landiɗalan ko hande si min miɗo wadde concert ji goɗo ko sabu mon onon jeunesse on ko sabu rewɓe alliance on ɓen ko sabu séréji ɗi si wona ɗum hikka e hoore mum miɗo duwano hotude ka galle an mi waɗa toon tabasil konakiri wuuri ɗo e woodi komi wowlata alhamdoulillahi kaka télé makko ka PDC ɗo mi woni wowlude si mi wowli yeeso annduɗo haray hino jari wowlude hay artiste ɓe wonɓe Guinée ɓen woɓɓe maɓɓe e wuuri ɓe ari haa ka am emo anndi honno malal kadi hittiri Conakry président habbelan ɗon seconde assalamu aleykum assalamu aleykum wa aleykum salam jarama hiɗon e jang jan ɗum hiɗon noddanmi honto ɗo maake honno mbeɗa inne alhaji alhaji aw alhaji bari haray ko fattindino ɗon gon ɗo ino regiri de eyo jarama ko noon nani awa alhaji awa alhaji mbeɗen heeɗima aray on alhaji a dira télé on seeɗa tadala to meɗen e jang alhaji kono ko sa diri télé on seeɗa sina waɗi tana on ga awa meɗen moƴƴiri ga golle amen alhaji bari alhaji golle amen de allo voilà merci beaucoup alhaji en famodirali moƴƴa kono miɗo andi ko duwaji ɗin jaabi nam président joni sa yi ɗi séréji foppo hande hanki e yii ka 100% Fouta way rewɓe wonɓe sar nden fop ɓe fof ɓe ñoyi soobi way golle men feƴƴunoɗe ɗen ko ɗew jama woni e yoɓutude golle ko golluɗen ko feƴƴi kon ko ɗum jama on maandi ko yi'umi fewndo ɗo kon min miɗo duwano yaade ka meɗen juulira toon kono mi wawata accude hiɗo weemi tawa hiɗon faala fijoyde on jogaki moyen no fijiron ma hara yimɓe goo kañum kadi yiɗa yaade weema ka woni o donc ko ɗum waɗi engagement men on hikka yo waɗu o concert ka Douta Seck ko honno no waɗinen o concert ka Douta Seck wona fi en hettat wawata no hendade stade o e moyen ji ɗin fof ta jippiri e siɗɗo ma ko ferorta siɗɗo ma o ferormo yeeso ta konngu siɗɗo ma ko wawɗa wadde yewtu o yewte kono ta konngu ma d'accord moƴƴuɓe hannde ɓen ko ɓe woni bonɓe janngo ɓen ko ɓe woni ta moƴƴuɓe faɓɓi janngo d'accord e kadi ko ala ko an ɗon hiɗen jokki ɗo ko ɗum tubanoyte janngo d'accord e kono
hiɗen faala hollude communauté men on wona jippire wonɗen hiɗen faala hollude communauté men on engagement mo jogiɗen on sakku faaɗe wawi yaltinde modèle kesso d'accord yo yimɓe ɓe windu kadi waɗa ka calendrier mum hikka en fuɗɗike ka duta sek maniére no organise ten tabasil noon wona e maniére manditeteɗo inchallah façon no organisirten noon ka goɗɗo yahata fi concert wo o miijitoto fi ka duta sek inchallah par ce que fi on ɗum hiɗen mari suddiɓe ɓe gaynali waw accude yaltude yaha kamɓe kadi ka jama on fottata toon fi fijindaaru kono ɓiɓɓe ɓe jogii ka suudu ɓen permettiɓe piiji goo si woni ñalorma ma woni jemma wota ɓe waawu yahde d'accord façon ka ɓe jooɗoto ɗon hara ɓe buɓɓondirali yaade maɓɓe en eɓɓanayi inchallah façon ka tawata si ɓe woni ɓe buɓɓondira e ɓe duwa ka buɓɓondirde ɓen ko ɗum annilirɗen nokkeli goo tawɗe yen addu ka duta sek d'accord duta sek ko Sénégal wiɗon duta sek ko Sénégal wiɗon maison de la culture enen noon ko culture jokkuɗen ko ɗon woni suudu culture Sénégal ndu d'accord sa inni fi diina ko yahata ko haka grande mosquée la point sa inni sari a leydi ko yahata ko haka assemblée sa inni palais leydi ndi kaka palais du peuple yahata alay assalamu aleykum allo allo oui no marsude jang nala toon alhamdulillah ɗa noddami hontoɗa inne honno miɗen inde Mamadou Alimu miɗen nodda cité Batrem Mamadou Alimu cité Batrem ay Alimu ko teddungal e ma d'abord concert alliance de la sous-région duta sek Mariama Kankala be Boubacar Horeya nani wayte merci beaucoup miɗo heeɗima Alimu naarayno no hunde teddungal no ba ha golle moɗen no wonde laawol d'accord merci Mamadou Alimu mi weltanike ma nani ok Jama TV ko fi mon sallah jaɓi ok haray dije wona puyda waɗi siɗen organise ude nam Arabie Saoudite en fof ko toon jembinten fewten juule kono kamɓe kadi ñande julde ɓe ɗaɓɓita cosane maɓɓe kamɓe arabuɓen ɓe waɗa cayaji ɓe waɗa kaafaje ɓe ama moko baɓe maɓɓen jooɗo jento ndaara cosane maɓɓe kamɓe arabuɓen d'accord enen kadi en ƴettoyaali ɗo ɗe artisijo Mali Bamako adduɗen mo Dakar en ƴettoyaali goɗɗo Mauritanie adduɗen mo Dakar Dakar no heewi artiste pourquoi yaaɗe laggine addanɗen ɓe wano Mariama Kankala ɓe no woodi compagnie ɓe mo c'est-à-dire ɓen ɗon mbawi en suusata yewde fi maɓɓe ɗo e yoɓaɓe kaase président ko ɗon noon mi falno yon ara pourquoi choisi ɗo Mariama Kankala pourquoi voilà non pourquoi choisisuɗe Mariama Kankala ɓe andi min mi ɓooyi wullude e ma mais jaka hari mi annda ɓerɗe men no fewti nokku ngootu haa ñannde goo miɗo inna min no mi yiiri artisijo Mariama Kankala ɓe noon e lobi bobo e sur e ka woni e yaltude ɗon ka o forma ɗon e clip uji makko ɗin haray ɗum ɗon no yaadi yo rewɓe men jogiiɓe ɗo séréji ɓen yo ɓen noddane Mariama Kankala ɓe d'accord par ce que si a yiimo e piiji ko ɗaɓɓete bano adama kon fof himo timmi par ce que goɗɗo no wiye ngeelo ɓe yawomo hiɓe inna mo ngiil ɓe duñamo pardon ɓe innina mo kono ko wiyete debbo kon ko wiyete e debbo kon ko tawata goɗɗo no wawi ndaarude itto suno hino e Mariama Kankala ɓe goo himo ne'i himo wawi yimude hande kadi rewɓe yimoɓe ɓen debbo dariɗo ɓurɗo mo ala ɗuuɗa debbo no miɗo wawi ndeka men debbo ɓurɗo mo kadi e ngari yo ɓeygo a yaafola miɗo waɓa mantude ɗo debbo o laba safi wona min de woni on ɗon ala est ce que a faami donc no jarani en moko baɓe men ɓen surtout responsable ɓe ɓen d'accord yo ɓe ar ɓe ƴetta julle ɓe tolne ɓe yaada e communauté maɓɓe on ɓe ko an no woodi ɗo goreɓe an no woodi ɗo kottiraɓe an no woodi baabiraɓe an no woodi ɗo miññiraɓe an kono goɗɗo hina dolo kingi wi'imo mokko ba
wona duuɓi ɗin waɗi mo moko ba ko comportement makko d'accord wonde jon étage hara fof no timmi kama a jaɓa ñaamude maafetiga fii ñande perduɗa hara ɓe innaali a woyi o yani ha yande o ñaami maafetiga wonde fijuɗo e ɓiɓɓe maɓen wonde fijida e miññiraaɓe maɓen wonde wallinto kuyere o sooɗoɗa ñaamida e yimɓe ɓen aduna kaka tawi goɗɗo accatama haray ɗen tori communauté men on fof mobilisation njiyano ka politique ka social ka diina piiji ɗin fof ɗen tori jama on fof yen nooto nde ñande okkindiren teddungal hiiriden jemma on Mariama Kankala ɓe la reine de Mourtinan provenance en Guinée Conakry pour Dakar ñande julde e bimbi julde maison de la Kedi Dresek accen ka Mariama Kankala ɓe artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen suɓi ɗen Boubacar Horeya pourquoi suɓi ɗen Boubacar Horeya ɗo min miɗo wayinde yeeyo ma sa soodoya e dammol a yahay tawa goɗɗo no suɓi dammol mum humikol si innakol dammol ko jelu enen koko jama o woni hutorde ɗo kon jama o woni consumude kon ko e gite men ɗen woɓɓe ɓen no inna promoteur hiɗe wiye promoteur mais ko honɗum woni promoteur il faut onti anda ina par ce que a yimowo wona par ce que ɗa addude artiste wima promoteur ko wima promoteur ko jogagol gite nayi ɗe yimɓe ɓen fof fewti e mum ɗen ɗon ko ɗiɗi gite ɓernde ɗen no nder ga andugol ko wawata waɗande ɗimmojo ma o welto o wona satisfait e kadi anda si a waɗi ɗum ɗo a heɓay résultat o anda ko honno janɗinirta hunde nden ko honno labinirta hunde nden acca ka numéro téléphone wonɗen Jama TV allo allo oui on jarama DJ Bella jiɗon e jang wala toon alhamdulillah ko hombo ɗo noddami honto allo oui miɗo heeɗi on jarama nala toon alhamdulillah yaltomi marsuɓe no welde no muña alhamdulillah ok ko muste Abdoul Ba président mouvement solidarité Guinée o jooɗiɗo Colobane monsieur grand Abdoul Bambara ok miɗo yuurode muste Jammalal Bari Bantingel d'accord ɓe hiwritiki on noon hiwriti moƴƴa ay a wolti fu a faala suuɗde inde nden kono men min anndi wonɗo ok a wara mi noddu hiwragol o welta noon anndi noon no heɗa to o weltano kadi ɓen duwayeɓe ɗon kadi e battanaire e déplacement maɓɓe o voilà grand Abdoul Bambara ray hoti ok ha joni ka Boubacar Horeya won ɗen Abdoul Bambara e weltani weltanike vraiment voilà o anditi kon kadi o noddi haray e weltani ɗon andi jama on kadi weltano ɗon parce que andi neɗɗo tawa ɓe tawa e invitaɓe kamɓe mouvement solidarité on ɓe tawa ko invité ɓe ñande julde e bimbi julde pour amin nayi koko mi innu manane ko Abdoul Bambara ko jon haaju na waro o haaju nam voilà bon joni côté ka Boubacar yimɓe ɓen no woodi ko annda Boubacar affaire pooɗa o muyno si goɗɗo tawi famille on fof ko ɗum jokki o ndaari kadi o tawi côté ka maɓɓe fof ko ɗum hiirirte o ƴetti ɗum ɗon o yalti haray koko o muyni o yaltidi Boubacar eɗen sutti bon e événement joni ɗe wadde ɗo ɗin fof touruji maɓɓe ɗin e invitation ji ɗi wona invité ɓe e kadi ɗen hoolorimo emo jogii équipe uji France mo jogii kadi jogiiɓe mo yimɓe marɓe capable mobilisation d'accord ɗum wayi se ƴetti Boubacar hara en suɓusi ƴettuɗe en d'accord kanko kadi noon considération no duwa par ce que waɗugo face à face kañum e Mariama Kankala ɓe hannde wona petit affaire d'accord so ayi kanko kadi o waɗama ka affiche kanko e Mariama Kankala ɓe
himo duwa montre de hoore makko yimɓe ɓe wondi ɓen kadi no duwa hollude Mariama Kankalabe o iwi Guinée o ari kono tawi kadi goɗɗo yiiɗaɗo ga bay passé omo mari tam moɗanaɗo donc konno jamma no mi wirdani on noon ko Boubacar Horeya walla wi on Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan ko homɓe noon woni ko woni addeɓe ko association alliance de la sous-région wonɓe Dakar Sénégal promoteur ɓe andaɓe ɓen par ce que président tangon yaaja ha kono mi faala quelques mots par ce que noydani en ɗo 5 minutes mi dara son promoteur la ɗum ɗon par ce que law hari ko sous région wonɗon ko noon sous région tun Mama Saliou ko to wonno e woɓɓe goo mais hande Mama Saliou détachi ye formoyi femme guinéen donc est ce que iɗo wawi lan promode onon e Mama Saliou face à face ka émission laaɓa Poy Jama TV ale ƴette goɗɗo taw dernier auditeur on wuuri allo oui waya kana dulonno way ça va nala toon jantu yo gradu mbeɗen heeɗi on haray ka Jama TV ɗo d'accord mi salmini Jama TV o fof kala wonɗo darto maɓɓen ça va jantu allo ok président est ce que ɗo wayla promode ɗum ɗon par ce que hande bela nam fi hakkude e Masaliou rumeur no woodi moƴƴa mais min minnayi min miɗo wawi wolde inde Masaliou mi wala complexe fi komi wolta fi Masaliou min Masaliou goɗɗum ala hakkude amen si min jooɗike ɗo kadi yo min waɗu face à face min yewta jama on heɓata fayda ko faala c'est ko min fillito ko min feƴƴindini tum kono min fillitota goɗɗum goo est ce que a faami min Masaliou mi propose en tant que leader ko ɗum ɗo mi faala e waɗu aransamo o yehi ko aransimo mi yehi ko aransimo imo gollande hoore makko miɗo gollande hoore am min ko mardumi affaire hannde ko laaɓi poyi ko jokkuɓelan haa fewndo ɗo ɓen miɗo faala ɗaɓɓude systéme goo mi accita ɓe e systéme mo mi jogii on ko honno ɓen comportorta yaada e systéme mo mi faala on hala ɓe heɓali perde tawa gaño jalaylan janngo président jentolan min ko ɗum mi mardi affaire président min écoute ɗon inni hayso ko janngo voilà kanko mo newni merci si mo newni yomin jooɗo min yewta min miɗo mari droit yomin yewtu merci beaucoup seede mum nde fuɗɗano wiyeede o yahay ka am yewte ɓe propose da toon haa ɓe gani min mi yehi ka makko mini femban mi yehi ka hakka place makko mini femmin ɗo mi wayri yiideɗa fembanmi o femɓila min jaali min fiji mi yalti ka yaasi mi ƴetti poon ata e juuɗe makko mi yari mi feƴƴi mi yehi laawol am si minen min noddama min jooɗo min yewta min yewtay merci beaucoup merci beaucoup président séréji ɗin donc par ce que émission heddi 4 minutes dj 4 minutes heddi ouais kono mi toroto on komi mari intérêt mon kon ouais mi sikka ono ɗo mari intérêt amen ɗum hande buyno ɗo e dj ɓen ko ceerno bari atti yaade e radio waɗa émission ceerno bari accitirta émission par ce que hande Jama TV waɗi émission Jama TV accitirta e émission par ce que Foli TV waɗi émission mo be ko golle mum ɗen jama o yoɓata ɗum ko golle mum ɗen jama on jokkirta ɗum ko golle mum ɗen jama on accitirta ɗum mi suivi émission momi landaka fi mum mi yetaka émission on feƴƴa inde am hino waɗa tawa ko inde a wona wolede toon mi sikki si tawi ko neɗɗo kali fiwɗo haray a inniɗa janggi par exemple so a inniɗa janggi a wadde rôle jannguɗo on siɗa wadde sifa on émission si tawi hay so tawi woni andeno hannde meɗe wadde émission kaarijo min yewta fi hakkunde ma e kaari comme no wiiri ɗon ni min e oya min jooɗo min yewta anndi kala ko nanumi toon miɗo anndi komi tawano komi anndi kono a yewtum goɗɗo uddita tun télé jento tawa inde mum no wowlede ko agression est ce que on faami il faut yaaren hunde nden ération yaaren gandal ngal yaaren faamugo hiɗa jannga noon hara gandiɗa sikkaɗa janngi
ko sifa ɗum min numa nane hiɗa wawi janngude fatiha aɗa anni fatiha carrément kono anda ko fatiha ñawdata. Très bien, président Malal haray avant tout sa yo raɓɓiɗi e weltani ko séréji ɗin voilà séréji ɗin fop on andi noon kono jogui liste séréji min ko wawmi wiide ka télé ɗo koɗi fop majji meraymo i fop majji ɓami andi engagement hande séréji ɗin fop no ñawde soobi président sere Jo Diallo wiye goo sere Beldam wiyen ɗiɗo sere Sarriva wiyen tato sere Fottifoli Medina wiyen nayo sere Fottifoli Grand Dakar sere Madina Hulali sere Yama Diadia e 100% Fouta e sere Allah walli e étoile de Tibi Madina e kala sere monɗa hoore ma safidi sereji ɗin fof ton ɗo e fansiɓe président Malal ɓen surtout fans club Mariama Kankala Bel rende Mourtina ɓen fewn ɗo no engage ni piiju on salmine marejo men on no enne madame Hawa Silla Hawa Silla kan kadi o salminama paremɓe ɓen ko monsieur Bamba Fall maire de la Médina salminen ɗon wiyeteɗo kay Doudou Ka kankadi ko kanko directeur général aybe de woɗɗini séréji ɗin hara mi salmini kala ma suka nam jogiiɗo métier ino ñowde ka place Malal Sandaga d'accord ittude Masi min ɗo mi salmini Masi Ousmane Masi en hiɗen jogii e benga e banga mori ono ustasi jononi e banga Abdoulaye Sylla en ittude ka porte Ndiano ha ka porte Soko ittude wonirɓe ka gauche ha ka droite ɓe foppo maɓɓe suwa ka tukulorujo suwa ka pullo Fouta suwa ka olofujo wonɓe nder ɗon ɓen fop mi salminiriɓe goto goto no toraniɓe kadi bon sens e courage e nunɗal e wakkilagol ɓe yiiɗo hande miɗo nodda ɗo fi promotion concert kono ɓe andi pellet ko kamɓe woni yeeso an ko kamɓe woni ɓaawo an kamɓe woni hakkunde sa nani no innede Malal ko ɓay mi dawa mi daway mi niɓɓay kami gollata ɗon hara miɗo weltani Allah weltaniɓe merci beaucoup haray ko ɗo mi salminta wonno Jo Diallo présidente sere Jo Diallo mi salmino Binta Diawne vice présidente on salmina kadi mi salmina secrétaire mi salmina secrétaire général on e siraɓe en Kadiatou Pita mi yeggitali wano Safiatou Diam e Safiatou Malal Bari Bantignel salmine wano nene Fune Mariama Boyri nene Touron e salminen kadi wano kala koɗetinoɓe ɓe salminɗa fof ko goto mi ɓuri salminde e maɓɓe ara ko en salmini Aliou Bari merci ka wontiri voilà ko siiwi télé o siiwa télé o yo andu ko gayori men din noon Aliou Bari merci beaucoup Ibrahima Diallo ka alliance Ibrahima Sori e rewɓe fof en salmi ŋaccale e goto kadi ka alliance salmina kadi Antaba depuis Crémassar jo wakkiliɗo fenɗo ka promotion alliance de la sous-région salminen kadi wano ɓeygu Mariama kan kadi fen ɗo mo ɗaɗi telon ka galle mi salmina kadi wano tayre ɓen fof fen ɗo wakkam mo kala ka hewtuɗa wonno wiide Grand Bella ko télé mo gon men nanggui mi salmina fof émission mo gon mi yaahi ha mi tawa wonon tayre ɓen e coiffeur ɓen yewten fi o tabasi ceerno Boubacar Mataka ceerno Boubacar Mataka ko biya e grand Souleymane Bari commissaire en salminima salmi monsieur Wuri Thialere aussi hande noon ka laaɓa poy ko Makki woni invité on à partir de 22h destination 23h30 enen e émission laaɓa poy on jadi bay si Allah jaaɓi en kikiɗe kadi ka émission laaɓay poy merci guiɗo Jama production kanko wonno ka régime merci le caméraman aussi e kala wonnoɗo ɗade kadi kala ko yiɗon go tawɗan no ɓoyli hara yaafe ko feewi konko noon fewni merci kay noddunoɓe fof on jadi bay à ce soir ka émission laaɓay poy